Itura-inĩ rĩa Majimbo mwena wa Embu ya ithũĩro, mwene ngari ĩno arokire gũtũngwo nĩ kĩmako thutha wa gũkora indo iria aratigĩte thĩinĩ ciarahĩte thĩ. Na ni gari yake kweli, asubuhi alfajiri ya mapema tumefika pale, tumekuta gari imevunjwa kioo, vitu vimetolewa, vimewekwa chini. Tukienda kuangalia hadi waizi walikuwa jana usiku wameiba na wakaenda, hata hawezi kujulikana. Wakaweza kupenya ndani. Wakati waliingia ndani, walichukua simu zilikuwa za 120,000. Haya, wakachukua electronics zilikuwa bado kwa gari, kwa sababu nilikuwa nimejipanga kuamka mapema. Wakachukua yote, toto yote, kwa sababu hata kulikuwa na hata vitu kama maskari, michere, walichukua zote. Ilikuwa 160,000. Na thutha wa kuhura riboti ceceni-inĩ ya borithi ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nao, marauga maabitha borithi gũtirĩ ũndũ mangĩkire na gĩtũmi arĩ atĩ ngari iria marĩ nacio itirĩ na maguta. Pengine utoe hongo, pengine lazima ufanye kitu ili waweze kukuja, kwa sababu kama saizi ukiwa umeenda kama pale Mgoya na umefika pale umeambiwa gari hazina mafuta. Kwani sisi tunaweka mafuta kweli? Tunafaa tuweke dividend ya kuna dividend yako ya kuweka mafuta. Kuringana na ikari ya itura rĩrĩ, ũyũ ti ũndũ mũgeni kũrĩo kumana na wongerereku wa wĩkinaĩ to barabara-inĩ ĩndĩ nĩ nginyagia mĩciĩ-inĩ, ũici ũrĩa ũratabanio nginya mũthenya barigici. Mimi niliibiwa TV na gas kwa nyumba na ni mchana sio usiku. Na kulipota kuna kitu iliendelea, nianza kuitishwa pesa. Aikari marauga nĩ makoretwo magĩkunyĩra maabitha aya andũ arĩa marekũĩrwo gũkorwo makĩmagagia, na nginyagia rĩu gũtirĩ ikinya oro rĩothe borithi makoretwo makĩoya. Kukuja dakika 2-3 kusaidia watu wanapiga nduru huko, wanakabwa labda usiku, wanapokonya masimu. Haya, udada yetu yuko hapo, nasikia juzi tu aliibiwa pale kwake, ukavunjwa, ukaibiwa TV kaenda. Ihoya rĩao kũrĩ rũhonge rwa borithi nĩ macenjerio maabitha aya na mareherwo angĩ arĩa mekũmathikĩrĩria na mamateithĩrĩrie kũhukia wĩkinaĩ. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia.